салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистону ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ паем мегирем. Имрӯз 8 феврал аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. раиси кумитаи дини Тоҷикистон гуфт ҳанӯз маълум нест ҳаҷи фарзӣ дар чӣ шароит баргузор мешавад. Яъне бибинем ки вазъияти эпидемиологӣ чӣ гуна мешавад. Қазоқистон азияти маҳбусони боздоштшуда дар пайи эътирозҳои моҳи январи имсолро эътироф ва таҳқиқ мекунад. парвандаи марги аксарбози нерӯҳои марзбонӣ бозбинӣ мешавад. Дудситони ваъда додааст ки масъалаи меҳтарсолорӣ ва ё дедавшинаро ҷиддӣ хоҳад гирифт. раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии Тоҷикистон мегӯяд ҳанӯз маълум нест ки сафари шаҳрвандон барои адои ҳаҷи фарзӣ кай имконпазир хоҳад шуд. Сулаймон Давлатзода имрӯз гуфт моҳи декабри соли гузашта ин ниҳод аз ситоди муқобила бо COVID-19 хост барои сафари дастаҷамонаи шаҳрвандон иҷозат бидиҳад, вале мавҷи нави коронавирус омикрон ин корро боз ба таъхир гузошт. ҷузъиёт дар гузориши ба Радиои Суфӣ. то ҳол аз ҷониби кишвари мизбон, яъне кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мегӯяд ҳанӯз маълум нест ки сафари дастаҷамонаи шаҳрвандон барои адои ҳаҷ кай имконпазир аст. аз соли 2020 ба ин тараф шаҳрвандони Тоҷикистон ба хотири паҳншавии коронавирус наметавонанд барои адои ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ сафар кунанд. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо зимни нишасти хабарии ин кумита гуфт, дар масъалаи баргузории ҳаҷ аз тарафи кишвари Арабистон ягон даъватнома ирсол нашудааст. Давлатзода афзуд ҳанӯз маълум нест ки ҳаҷи фарзӣ дар чӣ шароит баргузор мешавад. мо ҳам кумита ҳам моҳои декабр буд ҷиҳати ба танзим даромадани ҳамин раванд бо дархост ба ситоди ҷумҳуриявӣ муроҷиат намуда будем, вале мутаассифона як ҳолате шид ки охирҳои моҳи декабр, аввалҳои моҳи январ як бора амин штамми нави коронавирус аз ҳад зиёд шуд, дар тамоми дунё авҷ гирифт. Инро ҳамагон мо медонистем ва ба ҳамин хотир як муддат ба таъхир андохт ки яъне бибинем ки вазъияти эпидемиологӣ чӣ гуна мешавад. дар моҳҳои ахир баъзе шаҳрвандони Тоҷикистон талош доранд аз тариқи Узбекистон барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ раванд. Сулаймон Давлатзода гуфт, масъалаи сафар барои адои ҳаҷи умра ба беҳтар шудани вазъи коронавирус вобаста аст. бархе аз сокинон тӯли чанд сол аст ки мунтазири боз шудани роҳашон ба сӯи хонаи Худо ҳастанд. ман се сол пеш спорида будам. агар Худо розӣ шавад гуфтам ҳамн 60 солагида равам ҳамунҷо ҳаҷ, агар Худо розӣ шавад гуфтам. ин як 3 сол шуд. ин эпидемия сар шид ку касало. ин ҳамин якум чизи ҳамун уже ям 3 сол меравад. ҳамин ман хоҳиш дорам ки як рафта зиёрат кунам хонаи Худо, хонаи Каъба. то соли 2020 ҳамасола аз Тоҷикистон каме зиёдтар аз 6000 нафар барои адои ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ мерафтанд. бар иловаи ин бештар аз 3000 дигар ҳаҷи умраро адо мекарданд. Арабистони Саудӣ бо адои қоидаҳои беҳдоштӣ иҷозат додааст ки мусалмонон барои адои ҳаҷ ба ин кишвар сафар кунанд. бар асоси ин қоида ҳар нафаре ки мехоҳад ба Арабистони Саудӣ равад бояд ваксина бигирад. барномаро идома медиҳам. президенти Фаронса Эммануэл Макрон баъди як суҳбати тӯлонӣ бо президенти Русия Владимир Путин дар Москав рӯзи 8 феврал ба Киев парвоз кард то аз рӯи дипломатияи байналмилалӣ ба фурӯнишондани буҳрони Украина мусоидат кунад. бо идомаи танишҳо бо Русия ҳукумати Амрико ҳушдор дод ки бештар аз 100 000 нерӯи Русия ки дар марзи Украина басид шуданд мумкин аст ҳар лаҳза ба ин кишвар ҳамла кунанд. мақомоти Русия борҳо гуфтанд ки қасди ҳамла ба Украинаро надоранд. тоири сафар гузориш медиҳад. сарбозони дивизияи 82-юми нерӯҳои ҳавои амрико ҳангоми фуруд дар лаҳистон намоиши ҳимоят аз муттафиқон дар НАТО дар миёни басид шудани нерӯҳои Русия дар марзи Украина. саҳми миллии мо дар ин ҷо дар лаҳистон нишондиҳандаи ҳамбастагии мо бо ҳамаи муттаҳидонамон дар Аврупо аст ва бадеҳӣ аст ки дар ин давраи номуайянӣ мо медонем ки бо ҳам қавитар ҳастем. бар иловаи фиристодани нерӯҳо ба кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Вашингтон ҳамчунин ба Украина $650 миллион
کمک رساند که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا بزرگترین کمک به کییو است. حکومت اوکراین احتمال حمله روسیه را ناچیز خوانده است، ولی به گفته مقامات آمریکا چنین نیست. ما باور داریم این احتمال وجود دارد که ولادیمیر پوتین دستور حمله به اوکراین را صادر کند. ممکن به زودی یا فردا باشد یا شاید چند هفته بعد. او با ارسال نیروها خود را در موقع قرار داده است که بتواند هر زمان ضد اوکراین اقدام کند. جیک سالیوان افزود که اگر روسیه راه فرونشاندن تنش‌ها را پیش گیرد، آمریکا هم مایل به ادامه مکالمه‌های دیپلماتی است. بحران در مرز اوکراین در بین سیاستمداران دو حزب اساسی آمریکا اتفاق نظر را با وجود آورده است که احیانا دیده می شود. شرایط وجود دارد، احتمالش بیشتر است. تناب را آماده می کنند و در اطراف اوکراین کشیدند. زمانی خطرناکی است، دوران مهمی است. این بزرگترین هجوم به اروپا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود. در خود اوکراین مردم روز شنبه به کوچه ها ریخته سوگند خوردند که سرزمینشان را محافظت می کنند. در چرنوبیل 10 کیلومتر دورتر از بلاروس سربازان گارد ملی اوکراین را آزمایش دارند. مکالمه اعضای ناتو و روسیه برای فرونشاندن بحران ادامه دارد. مسئله اصلی در اینجا طلب روسیه است که میگوید اوکراین نباید عضو ناتو شود، طلبی که آمریکا قبول ندارد. یک هفته است که ساکنان شهر ژناوزن قزاقستان با طلب کار در ساحه نفت و گاز تجمع میکنند. روز 7 فوریه مردم در میدان نزد حکومت ولایت منگیستاو با طلب تامین آنها با کار جمع شدند. تجمع نوبتی ساکنان در منطقه نفتخیز ژناوزن یک ماه بعد اعتراضهای مردمی از بالاروی نرخ‌ها برپا می شود که بعداً به دیگر منطقه هم توسعه یافت و به خشونت پیچید. مقامات از سرکوب کار گرفتند و به اطلاع رسمی 227 کس کشته و 10,000 نفر بازداشت گردیدند. خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. самал алибоева як моҳ шуд писарашро надидааст. писараш азамат амонгелдиев мисли даҳҳо нафари дигар дар боздошт аст ва ӯро барои ширкат дар намоишҳои эътирозии моҳи январ дастгир карданд. адвокатҳо ба наздаш даромаданд. мо ҳанӯз ӯро надидаем. умедворам вазъ беҳтар мешавад. аз худо мехоҳам ки писарамро бори дигар ба оғӯш бигирам. нигаронии ин зан ва даҳҳо волидони дигар аз як сӯ агар вазъи норӯшани фарзандонашон дар боздошт бошад, тарси асосӣ аз бадрафториву эҳтимоли шиканҷа шудани онҳо мебошад. баъди танқидҳои зиёди фаъолон ахиран вазорати корҳои хориҷии қазоқистон гуфт ҳама гуна ҳолатҳои эҳтимолии боздошти ғайриқонунӣ, шиканҷа ва бадрафторӣ бо боздоштшудаҳоро маҳкум мекунад. додистони кул рӯзи 4 феврал гуфт тахминан 150 аризаи шикоятӣ аз шеваи ғайриқонунии тафтишот дарёфт кардааст. вақте ман ба назди зерҳимояам ба боздоштгоҳ медаромадам, одамони маҷрӯҳ ва дасту побастаро медидам. дар бадани баъзеҳо найчаҳои тиббӣ пайваст буд. ман нафаҳмидам ки ман дар беморхона ҳастам ё дар муассисаи ислоҳии ҷазо. ҳомиёни ҳуқуқ дар боздоштгоҳҳо дасти кам 8 зани серфарзанд ва чанд кӯдаки ноболиғро ҳам диданд. мақомот гуфтанд тахминан 10,000 нафар дар боздошт буда 3,000 парвандаро таҳқиқ мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд дар ҳолати шиканҷаву бадрафторӣ бояд ба додгоҳҳо шикоят кунанд. одамон бояд омода бошанд ки шояд натавонанд ба адолат даст ёбанд, вале онҳо бояд қотиёна то охир бираванд. воқеият ин аст ки вақте мақомот намехоҳанд ки ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, эҳтимолан ҷавобашро дуру дароз интизор шаванд. хеле муҳим аст ки ҳар чизе рух дода санад шавад. ҳар қадар тавонанд бештар шаҳодату далел ҷамъоварӣ кунанд. вақте дар кишвар тағйирот рух дод ва ё дар берун аз он ҳам ин далелҳо барои ба ҷавобгарӣ кашидани масъулон истифода шуда метавонанд. оғози сол эътирозҳо аз болоравии нархи маводи сӯхту ғизо ба эътирози зидди ҳукуматӣ ва беназмиҳо бадал шуд ва мақомот бо истифода аз силоҳ даст ба саркӯб заданд. мақомот марги 227 нафарро эътироф карданд, вале маълум нест ки то куҷо ин омор баёнгари воқеият аст.
برمیگردیم به توجیکستان. دوستانی حربی توجیکستان مرگ مرموز میرالی بوقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را تحقیق دارد. این پرونده را در اول دوستانی حربی منطقه کولوب باز کرده بود. قبلا نزدیکانش گفته بودند که میرالی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شد و به قول نمایندگان قسم حربی و در نتیجه علت و کوب بیرحمانه به هلاکت رسید. گزارش محمود جان رحمتزاده را با هم میبینیم. دادستان حربی تاجیکستان تفتیش پرونده مرگ مرموز میرالی بوقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را از دادگاه حربی منطقه کولوب گرفته به اختیار خود درآورده است. حالا نسبت سرژانت صدیق سعدلویف با گمان سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی پرونده باز شده او در حبس است. پرونده را در اول دادستان حربی منطقه کولوب باز کرده بود. که ضرباش در دید مرده سعادت هم گفته وفور میکنه تو واسه به این پرونده جنایتی با مورد 391 قسم 3 برآمدن از یک وکالت قسمتی که باعث مرگ گشته است. پرونده جنایتی رو خوش کرده شده، گناهکار به حبس گرفته شده، نه پرونده جنایتی از روی تولیت و سرپرکتور حربی جمهوری ترکیه. سرباز فوتیده میرالی بوقیف ماه می سال گذشته از شهر پنجکند به ارتش دعوت شده در دیدبانگاه فرخار مرز تاجیکستان و افغانستان خدمت میکرد. جزئیات مرگ او معلوم نیست، فقط گفته می شود که شب 17 ینور از طرف همخدمتش سرژانت صدیق سعدلویف برای ندادن بالاپوش یا بوشلت حربیش لطوکوب شده است. او را روز 19 ینور در زادگاهش دفن کردند. دادستان حربی منطقه کولوب روز 2 فوریه از افزایش تحقیق حادثه‌های مهترسالاری در ارتش خبر داد. اگر هفته حادثه مثبت و غیر قانونی یا برآمدن از حد وکالت منصبی مربوط به کوب زیرتوبین به خیر گرفته شده وابسته به هفته حالت نسبت به 27 نفر پرونده جنایتی آغاز کرده شده بسود حساب کرده. اما دادستان حربی کولوب نگفت که چند نفر این 27 عیبدار شونده سرباز و چند نفر دیگرشان افسرند. جوانان و پدر و مادر سربازان مهترسالاری و بدرفتاری با نوسربازان را عامل ترس از خدمت در ارتش می‌دانند. حامیان حقوق میگویند که در یک سال آنها از 10 تا 15 پرونده جدی مثل کشتار و یا به خودکشی رساندن سربازان را می‌سنجند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. در هندوستان یک گوساله دوسره به دنیا آمده است. فعلا وضعیت جانور خوب ارزیابی می شود ولی طبق پیشبینی عالمان او حیاتی طولانی نخواهد داشت. در این باره همکارمان کیومرثی عطا تفصیلات بیشتر دارد. در ناحیه شمال و شرقی گامت هندوستان گوساله دوسره به دنیا آمد. خبرگزاری ریترز نوشته است این حادثه نادر که در علم معاصر پلیسفلی نام دارد 15 ینور در خواجگی یک کشاورز به وقوع پیوست. گوساله ماده جاغ پیوست، 2 جفت چشم، 2 دهان و 2 گوش دارد. دکتر پریتام سرکار نماینده ریاست حفظ عالمی وحوش منطقه میگوید ظاهرا جانور در چنین حال به زودی وفات خواهد کرد. این حادثه فوق‌العاده نادر است. احتمال نجات یافتن جانور خیلی کم است. همگی 38% حیوان‌هایی که در چنین حال به دنیا میآیند زنده خواهند ماند. বাঁচানোটা মুশকিল হয়ে যায় তার সার্ভাইভিলিটি রেট খুব কম. ایالت تریپورا با هدف افزایش تولید استحصال شیر تلاش دارد که تولد گوساله‌های ماده را تشویق نماید. ماه اپریل سال 2021 در دهه لزیتس مکدونیای شمالی همین گونه گوساله دوسره به دنیا آمده بود. و برج موجفکن تلویزیون تاجیکستان در شهر دوشنبه تخریب می شود. نوریدین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری گفت پیشنهاد شده است که این برج در محله خاوران پایتخت بنیاد گردد. به گفته نوریدین سعید همزمان در محل اداره شبکه تاجیکستان برای همه شبکه‌های تلویزیونی کشور اداره ها بنیاد می شوند. به قول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون کشور این طرح به حکومت پیشنهاد شده است و با دریافت سرمایه که مبلغ آن 73 میلیون دلار آمریکایی از ساختمان آغاز می‌یابد. بنای حاضر شبکه تلویزیون تاجیکستان در آخر سال‌های 50 قرن گذشته ساخته شده است. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. ملاقات نوبتی ما با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.